Ulun baca di dalam serambi Kisah Tunku Ahmad Dewi Sidro Ulama. Ulun baca di dalam serambi Kisah Tunku Ahmad Dewi Sidro Ulama. Digetelai sino diidiung golong diidi tuli mangdosa digetelai sino diidi golong diidi tuli mangdosa don si kurung sa bulun pun tanggai le tepan jempole gednyan gebuka karena tersurat kanyan ba'adun di dalam udun kandidun ledun terang ganyan jalaju manunju deng batre hanang wale sampon harga ganyan jalaju manunju deng batre hanang wale sampon harga boh anu boh jantung hati jikli jirang gong jihoi ayahanda boh anu boh jantung hati jikli jirang gong jihoi ayahanda. Anu yang kufon nanti fatailah jilela SMP glasa anu kedua pati mawati jino ba'akhi SD Glandimong anu yang kulani masanya mentenggelam kandungan golong keluar lepoh anu jantung hati jiki jimole jihoi ayanda lepoh anu jantung hati jiki jimole
mohon ke ayah golong truk dekat pungku ayah lon butoi hanale pungku kamate wahai ibunda poma 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 nusuon lembangan lembon serta kesampo dengan ia mata wahai anak lon anak mutua kahiyam berbaga dang ayah rugisang menyahanale buku mubadran mangalon jauh raya menyahanale buku mubadran mangalon jauh raya subhanallah walhamdulillah malaikat Allah bala gegata subhanallah walhamdulillah malaikat Allah bala gegata subhanallah walhamdulillah malaikat